kani kamat nadu bidang ME Dr. Don Parroy. Ba la de kapur ban kentiu kordan no ya ka Sora Civil Subdivision siya ka kerdan district. Kata kedika rai kabala ya rai hidaki pajba nya masora haka jingelang kabalong hapo Ram Krishna Mission. Bala ai tiru ya kani ka kam haka wei ka kenhun kabaki ong ka Sora District Demand Forum. Te hoi kadon ka jingya keren ya kani ngiru nakaliang ka jonga nakaliang jong ba balajir ngi jia keren ya kani ka benta ba ngila jia kenduru bu Chief Minister halo kani ka benta. Tienrei kami pat sakawai pat ka jingdawa ba kata kalong ba bandon ke distrik haka headquarter pat Syatesha Saneng. Ti hadin balami kani ka proposal ka bakum kani ti nakaliang ka sarkar imat kala siam jing mentawan rai halo bayadai bakani ka distrik. Hajing sia hot Chief Minister dak baburam haswa badang imi Dr. Don ula ada kular ban penio baik ha ya ka sora ban kentiu kerdan ya ka sora Civil Subdivision syaka distrik. Kata ka kular ke jong Chief Minister ya Dr. Don. Tenrei kata kala kelano hadin bai la khlat mai kalami pat sakawai pat kajing dawa. Ngamong ba kata kajing dawa kam dei ka basyong nia kata ru. Tenrei ka syong pat haka sarkar menta ban rai. Kan pendap ya ka kular ya Dr. Don na kan hak ban pej da kumwe. Dia kata ngai haka jing start jong government kai ka bangan la. Government go kumpau ba kata